Nongera gusuje wowe dukurikira umunsi kundi kuri Rwanda Top News. Guhaye ikaze ndakwifuza komeza kubana natwe ibiganiro bitandukanye bya Rwanda Top News. Mu masaha make ashize nibwo polisi y'u Rwanda imaze gutangaza ko yitaye muri yombi umunyezamu w'ikipe y'igihugu Kimenyi Yves akaba n'umunyezamu w'ikipe ya Kiyovu Sport. Ameze iminsi havugwa itabwa muri yombi y'ibimari bitandukanye, ariko kandi benshi bagatabwa muri yombi bazira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda gukwirakwiza ubwandu bwa COVID-19. Kimenyi Yves n'umugabo wa Muyango yabaye Miss Photogenique 2019. Iby'urukundo rwabo birazwi cyane yaba mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri nibwo Kimenyi Yves yasabye Muyango kuzamubera umufasha. Adashidikanyije yahise amwemerera. Gusa nyuma yaho abantu bategereje ibijyanye n'ubukwe baraheba. Nyuma yaho mu gihe cya gahunda guma mu rugo muri 2020 hari amakuru avuga ko abo bombi babana nk'umugore n'umugabo. Ku mpande zombi barabihakanye, ariko kandi bigera igihe biramenyekana ko babana. Mu ntangiriro z'umwaka hari amakuru avuga ko uyu Muyango yaba atwite. Agana n'itangazamakuru Muyango arabihakanye, yemeza neza aratsemba ko adatwitiye uyu Kimenyi Yves. Umunyarwanda bivuze neza aravuga ngo ntawuhisha iminsi, igihe cyaje kugera indira kura maze iragaragara. Abo bombi barabyemerera, bemera badashidikanya ko ari umuryango mushya kandi witegura kwakira umuvajuru. Ubwo barategereje kwakira uyu muvajuru utavuga umwana w'imfura hagati ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango bateguye ibirori byo kwakira uyu mwana mbere ko avuka, bizwi nka baby shower mu ndimi z'amahanga. Batumira inshuti zabo gufi ziza kubafasha kwizihiza ibyo birori. Ubusanzwe ibyo birori bitegurwa n'inshuti zigamije kwizihiza zitunguye uwo zifuriza ikaze, cyane cyane bigakorerwa abageni bagiye kwibaruka bwa mbere. Bimaze ku muco kandi nubwo ari byo mu mahanga, ariko kandi mu Rwanda ntibigikorwa ku mfura gusa kuko n'abandi bana bari bategurira. Ni irori rigamije gukusanya impano cyangwa se inkunga mu rwego rwo ikaze umwana mushya ugiye kwinjira muri uwo muryango. Ibi nibyo byabaye kuri Kimenyi Yves muri no weekend, hacicikana amafoto ndetse na video bagaragaza uburyo ibirori byagenze. Muri commentaire zatanzwe n'abatari bake bibazaga impamvu ibirori bibujijwe, ariko kandi abangaba bakaba babikoze. Amakuru dukesha igihe akadomo.com aravuga ko umuvugizi wa polisi Chief John Bosco Kabera yabwigiye ko Kimenyi Yves yatawe muri yombi akurikirana kwica amabwiriza yo kwirinda ikwirakwiza rya COVID-19. Yavuze ko nubwo ari Kimenyi Yves watawe muri yombi, polisi ikomeje gushakisha buri wese bitabiriye ibirori byateguwe mu rwego rwo kwakira umwana wa Muyango ibirori benshi bita baby shower. Umuvugizi wa polisi yagize ati Kimenyi Yves yafashwe, ariko turabasezeranya ko buri wese wari muri bya birori azafatwa. Abajijwe niba mu polisi iteganya gushakisha harimo Muyango wagaragaye mu mashusho nk'uwiteguye kwibaruka, yavuze ko buri wese agomba kwitwararika ku mabwiriza. Yagize ati buri wese arasabwa kwirinda, yaba utwite cyangwa se undi wese arasabwa kwitwararika amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yanaboneyeho kongera kwibutsa abanyarwanda kwirinda gukora ibinyuranye n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Aha yagize ati tubivuga kenshi, abantu bakwiye kwitwararika bakirinda kwica amabwiriza abashyizweho n'inzego zibifitiye ububasha. Twirinde kandi tunarinda abandi COVID-19. Kimenyi Yves yatawe muri yombi mu gihe ku itariki 17 Kanama uyu mwaka hasohotse amashusho agaragaza ibirori we n'umukunzi we Muyango bakorewe byo kwitegura kwakira imfura yabo. Ibirori byatumye uyu mukinnyi atabwa muri yombi, byitabiriwe n'abantu benshi biganjemo abakobwa b'inshuti za Muyango zari ziri kwishimira uyu mukobwa ugiye kwibaruka imfura ye. Bamwe mu bazwi bagaragaye muri aya mashusho harimo Ingabire Habiba, uyu wamenyekanye cyane mu mashanwa ya Miss Rwanda. Kuko byagendekeye King James ndetse n'abandi batandukanye bagitabwa muri yombi, abangaba iyo batawe muri yombi ubusanzwe bafungwa mu gihe cy'iminsi 5, nyuma yaho bakaza gucibwa amande bakigishwa bakarekurwa. Nta gihano kizwi cyashyizweho mu buryo bw'amategeko ku muntu urenze ku mabwiriza kwirinda COVID arenze gufunga iminsi 5 no gucibwa amande. Aya mande kandi nayo umuntu yacibwa bitewe n'akarere cyangwa se akagenwa n'amabwiriza y'umujyi runaka. Ibi bije nyuma y'uko muri weekend ishize hari abandi barataye muri yombi mu karere ka Rubavu barimo David Bahingana, VJ Mupenzi ndetse n'abandi benshi bari bagiye mu gutembere mu karere ka Rubavu. Ibi byose kandi bisa nyuma yo gukwirakwiza amashusho yiba byabereye aho ngaho. Hanyuma amakuru akajya kuri polisi bagatangira gukurikirana abagaragaye muri aya mashusho bose. Iyi ni Rwanda Top News.